Mau pemisah kumaha icalah. Untuk anak nusanes. Paling kayak komentar paling raja ya. Misalnya sawang. Bihuna tanya. Biasa jantan karano lagi. Kayak naon gitu. Bogohan lain. Tanya benar alita paseaan si adu mah sok jadi. 2006. Keteh yang bed. Ya dong. Yang gogoda puasa. Yang bulan puasa. Kete nis bisa bantaro batu langsung teh. Kampura. Orang kabar orang. Puasa teh. Nya umpuran. Puasa teh. Terus bisa banget puasa. Pertama kita masukkan itu. Lalu pakai bumbu. Mana dia nih? Sebenarnya tadi. Ayah wes ya. Randi Randa. Randi kawin ke Randa. Sok atuh. Sok tiga dina Instagram. Sok Kuat banget ya. tiga dina Instagram anu. Aduh Gusti gitu soalnya. Biasa. Tiga dina SCTP. Aduh Gusti jadi huntu. Gusti gitu. Tak bener 2000 dijekeun apa ya? Bukan we nya. Gede lah kali 200 sukeun. Pada meser teh. Media hunkul. Media hunkul. Menuju Kararasa. Aci hunkul aja temang. Dicampur naon bisa. Tipung. Kak. Mare buat. Ongkot campur tapi ulah dicawesan, dicampur makabe, asupun, di batuan, tanuhan, Campur sama semua pakai.
Jigana kakak peot. Naminat deh. Oh, tutung. Tutung. Sanes rasa coklat. Oh, rasa coklat. Lain, cocok. Rasa coklat. Rasa coklat eta mah spesial. Berapa lama jadi? Ajak eta ulah make rasa coklat. Pakai rasa coklat. Mending rasa coklat. Strawberry tahu. Ah. Ari teh rasa. Saya rasa jeruk. Ari teh rasa. Ari teh rasa coklat. Yang ada malas ya. Make. Ari teh make rasa coklat. Tetap spesial. Sarua make balado. Oi. Sarua make balado. Emang ayah rasa coklat. Ayah rasa coklat. Enak rasanya. Manis. Tapi ada rasa manis tilu nggak? Tapi rasa asin. Rasa asin. Manu asin wae. Namanya sama. Cepel. Satu.